Welcome to my channel. Even when I'm with my boo, oh, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is අද මම කරන්නේ unboxing වීඩියෝ එකක්. මෙන්න මේ ice oat latte drink එක තමයි අද unboxing කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න එක කොහොමද කියලා. my boo, oh, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, yeah, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, oh, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo. මේක coffee එකක්. මේක cool එකේ තමයි බොන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි open කරලා බලමු කොහොමද කියලා රස. Even when I'm with my boo, oh, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, yeah, you know I'm මේක මේ විදියටම බොන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කැමති නම් fresh milk එක්ක mix කරලා බොන්නත් පුළුවන්. දෙවිදියටම හරිම රසයි. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් meet වෙමු. bye. do.